Nasaya at tada kayong tatang. Ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat na pasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agim-imo ni Tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmatigay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malaala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagindan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nakibindaya. Naging nakbay daya. Sa makidi ahap. Adda nga min ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukas tamla ka na yon. Nasaysaya lang agsida kayon. Ay, mandya ka tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan mabalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadin-ikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra kya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Ladingitak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pesos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat na tilaklak amagkan ka. Awan serbina. Single man nandiya anak tan, pitong. Ay, pinanawanan ni Luta. Kaya anusan na at agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpiman lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di naglalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Win, tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Uri agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagaduti agar aram iti dadya balasang. Ha? Padasem ti ramuar kikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay Mike. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno siguradaw nga awan agaram kan kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasang. Tanong na pintas ti armam. Ay awan. Kanayon to ti panagapay umanin. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko.
Ay na insan, awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay, ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap, jak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia langay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga ibabawin pa'y. Nukusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin, iti balay na Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatakmat no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tanang. Sige. Siya ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdinayaw, ah? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasar, may. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man tanag ginustuda. Kaya na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paisa. Ay nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat yung kagasat. Olivia, ha? Asino dahi taboy-boyam nga iti silpong mau? Agsalsala mo alalakay? Ay na, limabas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apya nga sinigawat mo ti cellphone. Dagita ti boy-boyam iti silpong mau? Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, kadno sikat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harudin. Yung magpantasya ka pa'y milay sa balay. Ila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Urubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan mati agar-aram ijay nubyam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao Keko. Ah, Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpantasya. Saan mat? magpaisumat? Yung mukit ng cellphone ko. Madya ngay. Tinabuy-buya iti silpon mau. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya alaing pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkinnaawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya ngay. Di oray saan kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawid ako, nana. Diyak kayatan ti anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Naumakon. Diyak maanusan nga kaden na.
ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubosa mo. No talaga dinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas na ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet la iti ugali mo ha. Iso apang panawan da ka dagiti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay dakas ti agimaw ka sa may. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Agpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa yung makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubyak. Iso nga raw, dako nak ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na tagimon. Di mon tumot kaya ti paiso raw. Ala, makamu ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di ta. Tasyak tiag sapul iti asawam, wen! Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay? Sanain, masigurado ka saan kikaw. Asino man daytan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamuamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kau. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko di high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine. Tatang, apay anya kuwantay di tao. Umay muarman ni Batch ko Aloyda. Tila yar-arim nyo kanyak. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mau. Maan ano ko ba? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpet na manipot abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan Ang pitong. Kenapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ayn. No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw mat. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kahit nakarkaro asan anarigat nga ayaten ni Loyda. Tamats mani dayjay. Ni Loyda ti maibagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loyda ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loyda. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwa na.
ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? Ano kasta? At dan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Ah, Baybay ang mampay la day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. ah. Amun pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amun na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro panay kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila aropa na dita. Ay, katuan na, tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ah, Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na sanang jakpagan ano akitahan. Ha? Hindi ka tuman day taladawan na dita diteng. Kagurgura kakikitain. Ha? Mala, patgak ti kayat mo. Ikatak day taaladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin mo. Ay ayatang lang aging kay ta. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta ti- burakam day ta na Kanda kita kabini nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinet. Ay, basta ilakong. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arot ang movie mo. Ngayon day diyang pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tang raramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo mutan. Kastoy, tirumbang ka na gito aladawan. Pisang-pisang man. Ay na, di mo pisangan dagita. Naiduldoli mo pa iladagito aladawan, tadya asawam. Saan namutla aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatang pala nga aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpaisumang iso pala ti agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yun, dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbangam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbangam amang dadaal ka dagita. Oh, jakla impagarob, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adam latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasa daw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpaisong mga. Ay, diyan mo ka. Mala. Kastam latta nga rudain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta oray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulad ta, iti babaya mga yat kanyak. Ay, hustog! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan ah! Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da, gapo iti ugali iti anak ko.
Addamat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da abastadan, tamudan ti ugali na. Katita awan pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan ti pagayam mo, Pitong. O nay mata, nalabos mangagpay so ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan niyo mat, ngam no apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na ti agbalin abaak. Tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumatlaeng kat agbalbalew. Kat makasarak tumatlat ta iti agbalin akatakunay na iti agnanayon. Di nasaya at no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Papanan nyo, nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong mau. Nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung iti nagkaisabian ay manyak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kaliti kandila iti pansyon na. agawid kayo nga rod probinsya, nanang. Kapilitan Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga ti pansyon na. Isa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan yung agin Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da na. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't ngaminan ti style ti kampusan taw. Uwang nga raw Kan imadong ti pansyon di daw Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, no mapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisuksukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan wan. Pangasay amang milpijaw. Why, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga agnamsat. Tagayat mi pa'y ti agbiag. Nalaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Nastamat time ti kinabalo may. Tagpa na kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti artag nga asawa. Ang Miguel Video. Auntie! Nina, saan na dito ti pansyon ni apong? Sa dinungaraw. Kaisuwa na ito siya. Iti day di abanda. Sa bali day ito'y dungdung awan nyo. Kanunagan na mo dahil ito'y nakasura dito. Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas.
Sa balay nga rod, ante. Kitaan nyo matispiling na anay sa balay. Kin Elpidio Senior dayta. Ha? Ah, Ay, wang! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung tipansyon ni Apong Mau. Ngala, umay kayon. Nabiru ka kuntayan ti pansyon ni Apong. Aday tan ti pansyon ni Apong Elpidio. aywan. Dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang, Mina. Wan nga raw manan. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw nanang. Ante. Ah. Jak mo't makadungaw. Uray siya, makaiso matin. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apansyon. Wan nga raw. Ala, agkatawa da kayo din. Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo, nanang. Wan, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni Apong Mukanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam ta kurang dayta anak kaw. Oh, antoy. Nayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino dahi ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangput a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na pimasyal di tabalay. Iso nga inawis ko matin na, nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ah, ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo, Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana. Ay, kasta. Ay, mga kayo lataan, kapsa. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay, uwin akabsak. Agyamanak. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka, pilang. Ulit gayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka idikalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamo kaya. Wain mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idinagsarita kamay. Inala na pa nga roti silpon number kaw. Ha, apay ngay nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot kan. Impabalkot tayo amin di kalmanan. At dapay mo't. Inak ito din, tasayang matlaan. Pangtadan nyo nga eh. Komporme Di ta kasit ga nakaaruban na, tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adda ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, agyaman nakakabsak. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko beeg. Sigay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga rog, kabsak. Anya naga mo kasi? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang.
Di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog ka do ka balo ah. Kabusa mo gayam ni pilang. Iso mo lang agkaruprupa kayo ah. Wen, ngem ubingak iti 5 atawon. Ah, kung nakidi ano, agkambal kayo. Ay saan, Suto? Ala, mabilaan, ta ibalis ko, to impadikom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsun kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, ngumsyak, manalo ng lahag. Ado siguro timula man yan. Idi ngumita, awalan, nalako kami na rin. Narigat ang gardin ita, taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling nga alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katun na. Day talaga yam. Sure, Suto. Diyon na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Apay akas lang na adik dan nga cellphone. Wano agi-games da. Saan samot? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywanan niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga agsilpon da. Asino nga tangay ti katitex da? Day, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, tada kadit ko itang aldaw. Kadait, no kasta. Adamot tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Saan ang mabalin nga ibaga? Secret pa'y laeng. Anya? Agpadatang arod amakidate ita. Adamo kadit mau. Wen, ngem inton malumpay. Isumula nagpakulot ka manin Ita nga agsapa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alabdanak niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawak mo na rin. Anya, taapay kanungay. Dak amu man iti day dya kaanakak man. Namin arwak ngaminan analukaw. Suwa di nang kaya't amakin na yata man rin. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kidain. Hintang nga rin mga lang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang awang kwartak, sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak hidayt. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimutan. Una, tainak man mo't makidate. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mo't Wala, enjoy ang tami na. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa namin nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo nga agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matan.
Wala tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka mo, tag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, Para kun kaday taakulot ka. O anya, inta ka di mga Ay, anak. maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pagnay, Jemol. Ag-shopping ta ko, ma. Awang magkwartak. Sa sana mga aming agpinpinso. San akas king ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain tag shopping, gatangan ta ti kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan, agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taaway. Awang kumati pang ibagbagaw. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw, ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamak. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto, my love. Ay na, Ay na. agpada ta abalikid, Mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't la natayag? Agkad-kadakkel kami laang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngem siya. Ha? Ala, pati tawon, agpada na. Nga, nalukmag kaday. Nakutong, wano katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo kaday. Ay saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kan. Why, inurigalo na. Sino ang kan? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang rigregalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Dituyak pa'y lang. Diyak pa'y nalpas nagbakasyon. Sige nga, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laeng itay. Umarta nga rin intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sa pa? Agawid ta masapa. Tada pa pa na ito malang. Sigay, si Katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay ako matikait kung ibagakan ka. Sa mailiw ang maringgin ka. Malam Wan, sa ada pa pa nakitiag sapa. Sige, si Katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay? Ha?
Ala, agpada da itinupyok manang. Ilimlimid mi mutlaang ti relasyon may, taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takita tiladawan tinubyaw. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itad ng pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, Mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkare kamot manang, para kadatalaang adwa day taon. Wen, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. 2. 3. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, Mina? Un manang, sika, ni kadimot suto tinubyaw. Katwain! Ay, hapay, may siya lalaki tinubyuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw. Ay, nagawid na ni dyan lugar da nana. Tapi nagawid na antik nga asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarasaran ta ni antay. Anya, talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirak dagiti nagasgastos ko kankwana. Ay, uray siya mo Singirak ti awanan bay na lalakay. Apay? Anya tinaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti san yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apa ng bilin na kanyak. Ajak kanu ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit day. Tajak insuko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya kbet Uray balo Diyak magkayat nga erukma adagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang mianang. Tababakit kami, ngam nakiboyfriend kami pailaang. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahil tangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Tagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakatan kan ni ayat. Iso na laang, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wano leksyon. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo, Manang Biyanan! Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastong ni Tammi Alayda Tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta akaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo
Sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anya pa'y dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpet ken aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba, ha? Jak korsonada ti ugali na. Jak amon no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot nga uri kasano. Naimbagkan ka, sensado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo yo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak nga ning nga agabroad ka, di mo mat kayat. Ay, mabuti nga, friend. Ema, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kag. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kentatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga nanalay da. Kayla, friend. Kas kalagpalpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakin nili ko nilay ka. Ngaminig kandak matiti kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported, nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalagbibisin nga main. Awanan na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siya timangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaan. Kasla ka barbaro pay lang. Imported daytaw. Kinuan na. Kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napayla ang ruwar. Adyat electric fan ang dito ruwarangan. Kaawan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan, idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y payla ruwar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka ang lakay. Way. Ya. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. May pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla da iti ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tayo pala usarin. I-display tayo pala dito. Anya? Naglawag ang makita di ta kalsada kahit. Ante ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawa mo't si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawa mo't kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta nag-aabay damat ngaminan. Ngam,
Apay nga adda da ito'y ruwarte balayaw. Wen tawan space di taunag. Adoonay nga minon dagiti appliances may. Aya, Wen apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakasta kangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't darya. Di ka pa ilang araw ilako na kita. Tapno ada serbin anak ka display dito war iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayo? Ay na. Pagkatapam tumad iti madi ti karubam. Kitawan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masapriyan da. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanag sa daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wen nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula iti nalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumot dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilo? Tagtagarya. Mun, iso ang nalaka. Tadadakil dagituyin. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditi agpaspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanila. Ikatiman na kita yung bitin mo di taadi arulilaw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Pagbay na kuma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan at dadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilo ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay mo yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apo, at dahil sa kabanan, madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gapot kinangato na. Ay na, adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw, timangmang ta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan ka may abak nang. Basta, jak kursonada ti ugali na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan nagpakulay iti buok na. At dansamot nga min boylet na. Jak amo Sus, apa? Saan man at ilalawlaw at mababakitan? Tila at atabam. Intol at damakangagking ka. Kaya't mo timay garaw. Ay katpadasan da sangwak ina. Ibang. Ay so, sana ka mabutang. Di oray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau sa anak amabutang. Mariibang, kayat mo dagito'y abadaw.
Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday tao Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sanak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akastamot ti ibagbagamar Nariga ti agpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilag. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti kimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Sana kanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki day ta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuti nga kun nga motor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak nga drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbagman. Ibiyayo. Makitan to Ay, imbagman. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adida aglaslas taw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akarubayo Ay talaga nga da. Nakalaslastog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samutan na dadaal day ta. Diyak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito balay. Diyak amo, ron ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Diyak amo. Diyak agdamdamag, ta makaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya atila pa kasiksikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Man nakibiyang kayong agama. Ha? Ala, di yun ikas kaso ni nanang tatang. Ang mga no adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay bala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrot kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya! Inak man iliwan dagiti apo ka. Adukat ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay, katuan na.
Apay, dagiti laad anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga ro din no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taud latan itapuso yo. Ammom anang ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar ka mo't iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladin balay. Ayaw ang baon. Talagasan ka nga agpaatiw ita apala makarubap. Apapala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid di Mindanao. Nagaddayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapan di Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uy, indis kitaran na nga ron ti pagplite na. Dak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidon nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsama ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahil tanti bagbakakin kaibang, ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito'y lugar tayaw. Ultimo dagitay dadael awol klak, tinakaw dan. Apay, ngay aditay nalit na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringag ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda, iso anaimas titurog na. Haliliya. Hayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tidadumay jay. Kung ko nama, natangkin ko mo tulong. Ganabam. Day tangabing ka, talaga palpalangguad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinaan kansan? ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak tasaan. Manipod iden jakon inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas kat nabayag metten ni Layda akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan laeng nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Layda akarubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas kat mababainak iti bagay. Aklo nag-adakkel ti apal ko idi kankwana, ngam idi dayjay. Ta saan itan? Alakastan ti pagayam mo, Eba. Ala, adal wenno leksyon dayta para ken ka pagayam Ebang. Sana dakes ti umapal, nulakit day tanasaya at nga apal. Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao, si kamot laeng ti marigataan, iti kastangar aramidam. Ang mala, pasat tinapalabas dagitan, kat pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam, tapat siya kapakadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Ebang. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Agtulag ta kabagis sa tora, Anyat pagtulagan ta, Petra. awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Ah, Agpadatan abaak,
Iso akas tuytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isator. Ay, kuha nga main. Pampanunutak nga min anarigat ti awan kadkadwana. Nang runa no mauyo sentipigsa. Datati ang kadwa ka ba, guys? Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mo. At dapay lang at mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo ilanag iti tumalya-talyaw kanyak Basta, diyak kayat ang mga asawa ka. No anya titulagan, isaw ti matungpal ka bagay. Ante, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan dito balayaw. Ay, diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Inom nga ta iti arak. Kunayon mat nga insardeng nanta ginam iti arak. Insardeng na nabayagan. Ngam, diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibait manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ninamnama akas dyan ti ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tour, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wag. Anya, matentikas jay ngayon pakitam itinubyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya, kumatidakas na itinaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Gayata nga rod. Ken ay ayatan nak nililay. Agin inayat kamay. Ay jakpachad, amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na kadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwartong ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Tasaan akas jay nubyak. Planok pa'y kit di ko man nga ikalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na kadayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay magamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ay ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo at iso adi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aging gatinggana. Kat,
Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili ngagdandan na kayo matgaya man iti anak da. Dayta nga ron kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasarita yun ni Auntie Petra ah. Ilawlawag yo tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Sa anak akomportable no at nasa bali at tao dito'y balay. Anyat pa kasi kuramaya manang. Naganayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinen anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema ken ko na aya ken nagagetmay. Isu lang aruden ti para lutaw, para idnaw, ken para laba kadagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod addan ni Lili ditoy. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, tasaan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isunti bidaken kasator. Isulaangan ti hustaw. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kag so iti kasta, tasaan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti sana nasayaat. Ipanasakti na rabid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga na sakit tinakam ko. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung ti mangilaba ka dagiti murang yu, ipag Petra. Saanan? Krugit ti trabaho. Sinsinan labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na idinimteng ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo na kalili. No, apay nga minadimtang kapailaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabos ka na manang. Saan kumamot akasta? Pasakitan mo laon na yan ni Lili. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, aguli magkalaang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya! Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't para iti anak yaw. Kat, kunamot nga agpenpensyon ka. Kunamot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mo la ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y laadamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tap na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindwa agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amuan. Basta agpenpensyon, period. Nalangaraw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya mati sisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisay. Nakasorpan kayo pa inyo. Nagkiting mo dahi tanay. Kan, wawligs kay magayam. Ay, wen ay krasnak aya.
Minanamit, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan ti soy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si kanti soy. Anya? Sikat ti para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Oray di ka agtrabaho, mapalain tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipim maut ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tas si kanto ti mangigam iti pensyon kao. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi Day, kadua mo ni Tisoy manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kun dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay pailaabulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kaslalanganin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Diyak amaw. Diyak pa'y lamasumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babakit ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Mapana kung hanay? Ni, ay, papanam Tisoy? Iti palengkay. Ada, pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiangka sa kon. Ay kawin na. Yung kalanin, tahil mi ni darling kaw. Tayo sa ti usaram lilay. Oh, rabiin. Kawan pala ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na pan nakitsinda. Narabyan metain. Apay nga ya, di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan, nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tan ngay. Ay na. Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kao. Kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day alilay. Ay, agya manaktadakan.
Pinagdanag nakhane. Hinap na panamta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y sutisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uri siya. Nagbuyak mo at nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Tinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo iday tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit metlang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag ngarap. Agawid aki di lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iji lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa ititawidon mi adaga. Kasapulan dati pirma. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iji lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlama urayan nga agawid. Kung nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Ay, malaala manang. Inakon, tanay. Aldawan. Naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanag kunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy gayam ti ayato. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasarmi ka nililay. Ang mapay nga inagaw mo kanyak. Lading tata. Da kami tiagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tiag kasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. No di na kan kaya tanak ko. Kastalaang ni ayat. Awatan nyo, ti amin! Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man ngam awan laban ko, tasaan kami pa'y matanagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend kan naki-girlfriend kada kami, kat nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor.
Ala, pagayam sa tor, talaga akasta ni ayat. At daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon. At dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y darama tayo. Manang Biyana!